Zdravo svima, dobrodošli na moj YouTube kanal. Nadam se da me niste zaboravili. Za sve vas koji ste novi na kanalu, dobrodošli. Moje ime je Jovana i ja se bavim profesionalnim šminkanjem. Do skora sam šminkala, odnosno živjela u Beogradu. Sada sam na drugoj lokaciji, preselila sam se sa svojim suprugom u Kruševac i ovdje ću nastaviti da šminkam kada beba koju očekujemo bude malo porasla, a ja se nadam da će to biti sljedeća maturska, venčana, odnosno svadbena sezona, tačnije maj 2018. godine. Za danas sam rešila da se našminkamo zajedno i da uradimo jednu toplu, letom inspirisanu šminku i koristit ću, odnosno upotrebit ću ovu paletu. Ovo je Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance paleta. Nadam se da vidite. To je jedna od mojih voljenijih paleta. Stvarno volim da je koristim i često je koristim. Tako da ćemo se šminkati koristeći nju. Vi naravno ne morate koristiti istu paletu koju sam koristila, čak ni iste boje, već je negdje važno da možda pohvatate korake, a sa bojama se možete igrati kako vam je volja i kako volite. I to je to, da ne bih ja dužila, pošto očigledno umem da se raspričam, bolje da počnemo. Ja ću ovog puta šminkati i lice, i oči i usne, zato što kada god sam radila samo oči, uvijek ste mi u komentarima ostavljali pitanje da li mogu da snimim sve. Pa danas ćemo snimiti sve, odnosno danas ćemo šminkati sve i vidjet ćete kako će to izgledati. Baza, neophodan korak, bar u mom slučaju, zato što su mi kapci jako masni. Koristim ovu Maybelline Color Tattoo, to je kremasta senka koju koristim kao bazu jer se posle nekog vremena fiksira samo od sebe na kapku i onda mi super odgovara kao baza, kao što rekoh. Na vama je da izaberete da li ćete da fiksirate puderom u kamenu bazu ili nećete, odnosno ovu kremastu senku. Ja to obavezno uradim zato što mi nekako onda to daje sigurnost da je to sve fiksirano i da nema pomeranja u toku dana apsolutno nikakvog i to stvarno se pokazalo u mom slučaju kao dobra stvar. Puderi koje ću koristiti i za fiksiranje svog lica kao i za kapke su ovi iz ove NYX-ove palete za konturisanje. Sad sam vam to pokazala da ne bih non stop podizala i spuštala gore dole, pa da znate da je to ta paleta. I samo ćemo utapkati. Prve dve nijanse koje ću koristiti u pregibu oka će biti Raw Sienna i Burnt Orange. I njih naravno kao i uvek do sada, znate već i sami sam da ja vidim kako to koristim u spoljašnjem uglu oka i u pregibu, ali ih podižem i iznad samog pregiba. Zatim uzimam manju pufnastu četkicu, ovo je neka mučena rasklaćena, ja mislim, koja samo što se ne raspadne, ali obožavam prelepo blenda. Druga nijansa koju ću koristiti se zove Realgar i nju ću staviti preciznije u sam pregib, kao i do sada što smo radili. Uvek. Ove nijanse koje ja sada koristim, znači ove tople neke narančastkaste kajsijeste nijanse, su boje koje će jako lepo da istaknu zelene ili plave oči. Koristit ću nijansu Red Ochre. Znači to je isto jedna vrlo topla brown nijansa sa puno crvenog pigmenta u sebi. Eto, može tako.
Sada ću da stavim senku koja se zove Primavera. To je jedna prelepa zlatna nijansa. Nju ću staviti prstom samo zato što mi se tako dopada, ali može da se nanese i četkicom bez problema. I nju stavljam na ovaj, ja se nadam da vi to vidite, na ovaj prednji deo oka, odnosno kapka julte, gornjeg. Sada kada sam uradila ove korake, uradit ću to isto na svom levom oku i onda ću se vratiti da nastavimo da šminkamo zajedno ostatak. Sada ćemo da stavimo eyeliner, odnosno da namažemo eyeliner. Ja ću koristiti kao i svaki put do sada L'Orealov gel eyeliner u crnoj boji. A hajde da izvučemo kukicu, krilce ili kako god da se zove, repić. Uradila sam na oba oka, morala sam da dovršim van kamere, odnosno van samog snimanja, zato što ne vidim na daljinu i onda sam morala da ovo gledalce privijem skroz uz oko i da vidim zapravo šta radim. I sada kada smo to uradili, stavit ćemo maskaru. Ja ću staviti i veštačke trepavice. Koristit ću ove veštačke trepavice. Ovo su trepavice koje sam ja poručivala sa AliExpressa, koje često koristim za šminku koju radim i slikam za Instagram. Svoj link ka Instagramu ću vam ostaviti ispod ako želite da vidite. I vrlo često me devojke pitaju koje su to trepavice. U većini slučajeva, tačnije nikad nemam link kod sebe kako bih poslala vam, ali da vidite da je to ovaj model u mene. Zalepila sam i trepavice i sada prelazimo na lice. Prvi proizvod posle ove kreme, koja je do sada već trebalo bi kupila, će biti Aurin Illuminator tečni. Ja ću to naneti prstima, a vi možete naneti i četkicom, i sunđerom i kako god želite. Sad ću naneti na cijelo lice, jer daje baš lepu svežinu i nema previše krupne šljokice, odnosno te svetlucave čestice i onda baš lepo izgleda. I kao tečni puder, odnosno na lice ću naneti L'Orealov True Match puder tečni. Ovo je nijansa 2C Vanilla Rose. To je najsvetlija nijansa koja se prodaje kod nas ovde u Srbiji, jel te? Ali je meni tamna. Tako da ćemo morati da se snađemo. On je prilično tečan, nadam se da vidite. Naneću puder tapkajućim pokretom, zato što želim da malo više pokrije jer imam po neku nesavršenost na licu. Ukoliko želite da vam puder izgleda još prirodnije, onda nemojte tapkati, nego bukvalno trljajte kružnim pokretima jer ćete onda da dobijete veoma prirodnu, kao što rekoh, pokrivnost. I ono što moram da uradim obavezno je da okrečim i vrat. Sada ćemo da nanesemo ovaj esensu korektor. Njega koristim apsolutno non stop i vidjet ćete sada koliko je dobar. I onda ću istim ovim sunđerom Urban Studio Kala da to utapkam. Ono što sam definitivno sigurna je da više volim tretkicu za utapkavanje korektora, ali sada mi je ovaj sunđer pri ruci pa njega koristim. Sada ću da fiksiram onom istom NYX-ovom paletom svoje lice. Za cijelo lice zapravo koristit ću ovu uglastu sintetičku četkicu. Prvo svetliju nijansu ispod očiju. I ne preterivati, zaista mislim da nema potrebe, ali kako vi volite opet. A ostatak lica ovo malo
tamnije. Čak neću cijelo lice fiksirati, već samo ovaj deo gdje ću da nanosim bronzer i rumenilo kako bi mi se bronzer i rumenilo lepše blendali na samoj koži. Kao bronzer ću da koristim EX1 Invisiwear kompaktni puder koji je u nijansi B100 i njega ću da stavim kao bronzer na svoje lice istom četkicom koju sam malo čas koristila za fiksiranje lica. Sljedeća stvar koju ću koristiti je rumenilce. Ovo je Essenceovo nijansa 90 Summer Dreaming. Ovu nijansu obožavam, kao što možete vidjeti, nadam se da vidite. Već sam dotakla dno. Dotakla sam dno. I naneću istom četkicom. Pošto highlighter nisam ponela sa sobom sad ovdje da snimam, uzet ću iz one Anastasijine palete sjenku Vermeer i Primavera, ovu zlatnu koju imam na kapcima, i pokušat ćemo da nanesemo to kao highlighter i da vidimo kako izgleda. Jako lepo. Kada smo sad završili ten, uradit ćemo obrve. Za obrve koristim ovu BH Cosmetics paletu za obrve koja u sebi ima sve što vam je potrebno. Koristim ovu prvu nijansu koja, čini mi se, bit će malo topla za moje obrve, ali hajde da vidimo. Ne koristim je tako često na sebi, pa nisam još sasvim sigurna koja nijansa. Na donjem kapku koristit ću kombinaciju svih onih boja sa pregiba, odnosno gornjeg kapka. I u vodenu liniju oka i gore i dole ću da stavim isti onaj crni eyeliner. Na same usne, odnosno kao kraj, ćemo staviti olovku. Ovo je Flor Marova u nijansi 201. Ovo je neka najprirodnija moguća nijansa i najsličnije samoj boji ljudskih usana. I preko ću da nanesem sjajne usne. Ovo je Essence XXXL Long Lasting Lip Gloss. Nadam se da vam se svidjela ova šminka, odnosno ovaj tutorial i neko ćaskanje sa mnom. Sva pitanja uvek, kao i do sada, postavite slobodno u komentarima ispod, a mi se vidimo u nekom novom tutorialu. Ja sve puno ljubim i pozdravljam. Ćao!